Hello friends, Shanghai Hatagasa Katal job information detail nailene completely omongka airport job ni bagai norogoro jaga apply khainani baike apply khainai taini age limit besek nini qualification rok besek completely detail nailene omongka AAI Cargo Logistics and Airlines Service Private Limited norogoro jaga suitable ong jakanke sajakanke norogo apply khaimano friends ano koek jona comment khainai butong khatai takuk protip devor mabo Tripura airport job ni bagai post khaidi hinai comment khaika friends norok bahaino comment khai saimano friends ora jaga jeng norok no kaisa koimung norok channel subscribe khaijaganke belai na hambai channel subscribe khaya korok channel subscribe khaidi tai bell icon click khainani tapokdi sakang information detail subject kang manani hinge friends finding jeng notification open khainai lainai talo description box website ni link tai notification mannai friends amongka official notification AAI Cargo Logistics and Airlines Service Company Limited ora jaga push ongkha multitasker all over India apply khai mano ora jaga friends ora scroll khaige particular state ni mong nugnai tai oro yang ongke push ni mong koita push tong ora Tripura ni bahina tongo Agartala iko 18 ta push sengke friends jeng prothamo nini qualification besek nailenai ora matriculation pass ongna nangnai 10 pass ongna nangnai other pass bahino amencha bisi pass rogbo apply khaimano speaking Hindi English tai local language saimanja ongna nangnai tai ora jaga nini experience bahino 1 year experience tonkai jawo tai other qualification hinge ora jaga bisi preference rijangnai o qualification rok norok chekhainai de omo tongkhangke nono group to rijangnai upper age limit hinge ora jaga 15 November 2019 ongnai tai 45 years ni bising ongna nangnai 45 years tai nini salary hinge 15000 থেকে 20000 ongnai friends tolawa jeng nailenai bahike omo apply khainai jeng prothomo hinge oro nini age limit oro 45 years ni bising ongna nangnai 15 November 2019 tai last date hinge 9 December 2019 ongnai o address norok send khaina nangnai o address kamke nai oro send khaina nangnai tai prothomo norok demand draft matanai 500 টাকা demand draft tai o address tanai marohanai iko demand draft tanmani address hinge friends norok omo norok suitable ongjakhange sajakhange apply khaimano tai SC ST tai ex serviceman female rohge kono draft friends norogomo kamke check khai kamke apply khai di kamke no oro jaga tai oro norok tamtama documents rohana nangnai amoni sate nini self attested khai nini qualification certificate tai date of birth tai caste certificate ST SC OBC jasafano self attested khai tai oro domicile certificate rok rohana nangnai ex serviceman rok tai 2 copy photo rohana nangnai oro norok kahamke check khai jenangmani rohodi omongkha form fill up khai marinai prothom ni hinge official librok form fill up khainai tolaw hinge o photo rok norok marinai o tolani hinge norok kahamke fill up khai pin number eurewe post office thangai kaisa form nawai omo form fill up khai tayaro kham kaisa pai norok kamke address rok seyei nini documents rok draft tanman rok attach khai oro send khai rohai mankha friends norong bagai o video helpful long kanke like khai de share khai de tai channel subscribe khainin tapokdi hambai asengno